higan ti hu wang vu char tinung char hei engine san satei to khokin fanaron vir huna khan ki fan ki avir mi lo fan chem dai mi lo wi chem dai mi lo ti na ni a en char ni ye chu fan vir hun han tu ye chem dai huna khan fan vir lo ti na ni a Ketia ngatan di kejuan, dia sound serola, karena filmnya lo bangkan, dia sem dai lo ba, overheat masalah itu zok, gasket kang kopten, dia kan on teknik. Oleh hehi R15 VT BS4, ani ya problem pakat oma, cucu, engel problem kan endon ani. Helai neutral light indicator light hemi noi chi asen hi hanti nun rei khan a aron eng aron sen char lai noi green light noi chi mi hi chu omzia chu engine ron sat khan fan avir hun tura fan avir lo ti na ni a chu achan kan jong chok don ni ama sabara chon right side panel cover kha kan thon photanga tichuan ki like hi afan khani ta hei ni virlo kha chuan fana hian fan hi kar tarigin avil nge virlo kan endon ni tingin kan enang kan ti chuan helai hi temperature sensor helai hi ni a temperature sensor chuan helai hi a coupler ania a coupler hi kan pot thlonanga tikhan fan direct ani khate kan po phoi khan kan tinung anga hemi coupler kan po phoi khan fan direct alo ni ta he fan ti vir mi alo ta buah dan potona kian aron bil kurania amero su azirmi lo ni tuna hian tison he ta hian nung lama hian relay lo ta relay pathi oma green le black relay lo ta e black hi chu indicator light ho relay lo ni ta chuan hei relay asi zo khalo ni ta ni hei tilampang temperature sensor te khat bi relay bi khalo ni ta hemi relay hi a thalo em ti kan test don chuan hei ngai kan pot thlonanga he kan ta photang ti chuan hemi coupler hian hemi coupler wire huan ku red and blue kan hmuanga red and blue zone chu hi lo ni ta ni red and blue wire kha lo ni ta chuan tinge kan test angan ti chuan wire toy pakhat kan langa blue le red kha kan direct don ani blue le red kha hemi mang hian kan zomang chuan hei blue le red kha kan lo hol zom ta chu fan chu lo vir va ta a switch bo on ngai chung lo switch on ngai lo hi a lo vir ta hi temperature sensor coupler po hi voila hi vir thau da a switch bo on ngai lo kan ti to kha kan hei kan pot phoi le menga khatia kal chuan a wiring a tha a fan po tha ti na nia hemi relay hi a chia ti na ni hemi relay hi a tharing kan thla kang a thara thlak angai ti na ni chu relay that nuwa la vir lo chuan te kan pot phoi anga a virova va chuan
function thato tina nia hemi kan vuwa nuwa hian timing a fana ron vir lo chuan temperature sensor a chhia tina ani vele don ani ole he relay a si chu cheng tha ka valaya cheng som ko manani hi video masalama relay chalo kan ti khani a relay thar hi kan ko sing don ani han relay chung lo photo a video masalama kan soi tong khan switch hi kan on anga hi temperature sensor koplar hi kan phoi don ani chon kan ti vu anga afan hi lo virtur ani kan ti to kha ti vu phodang temperature sensor koplar kha kan plot konanga afan chu lo viro kha wata khop này dia sensor koplar kan connect lại kan tổ beta tổ ba tổ thon lenga tổ thon chia kan direct ke lo ni ta kan sapa ngai to pina ni ti chuan tuna kan overheat achan athalo ber chu relay che hi ani tina ani chu video masalama hangan soi mai pala overheat khan kan check masak ber tu chu coolant time ti hi kan check phat doni radiator hian tha hi chian masak khat tu na ni masabara chuan khu lai khu coolant box ani ta ti chuan fan kha a timing a virem aron vir ngem ti kha kan chian le tu chu ni ta tinge kan tiang kan ti chuan kan ti vu kan ti nung char don ni engine sato gandanga hemi signal li neutral switch nuai chia overheat signal kha aron lang lem khami lang lo khan ahuna tak fanaron virem ti kha kan chian don ni kan tinung charang an tinung chara timing afan po tapa mani so temperature sensor po tha tinani ei hi a relay kan thak to relay thatwa nan tirnan kilometer thei ta khat chu tiangan tinung chara timing a fan ron vir lovin tilai hian overheat signal sen kha ron tele tang se temperature sensor hi check lai angai tina ni tuna chuan temperature sensor tha tina ei fan vir par mil yan te ma chen dei do kan to na chuan le ma atuan sa do kan ron vir lenga chen dei do a to lenga te chuan kalkol sap ni tikan overheat problem chu kan lo solve ta hemi relay that lo wang hi lo ni ta ni
switch kan ona he signal sen hi overheat signal nita kan liu theya heteng overheat signal aron dan chuan tlan dui lo sham kha acha ber check tir wat kha acha ber ani ti kha lo setlang taila acha ome video masalama kan soi zoi tong khan hemi signal ron lang signal sen ron lang chunga kan khal lui ranga kan tlan so lui rang chuan engine kang thei ni engine kang ti chuan head gasket a lo kanga ti khan head gasket kan chuan coolant line hemi atui kong kan ti hemi engine chunga tui kong khang ho kha kalna tur big nei ni ta gasket lo kan chuan ti khan coolant te kha ta piston ate ti khan du rem lai la rem chang chang ti khan kal kuala a cherup thei ni chuwang chuan signal sen lo lan chuan check tir vat tur ani ka video te milo like saga milo share milo subscribe sakzel turin kron ngen chewani hello me